खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासिखौबो फिन खनसे फरायहरबावबाय। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां बाथ्रा लानानै फैलायबाय आरो गोनां भिडिअ लानानै फैलायबाय। थारैनो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बे जायगानि गोनांथि। बे जायगायाव नोंथांमोना जाबायदि फैगोन आरो जाबायदि गोसो बेबायदिनो बानायनो हागोन। थारैनो नोंथांमोननो बिनिखायनो आंबो बेयाव इन्ट्रेस्ट दं आरो नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट जाखागोन। थारैनो बे भिडिअखौ बिनिखायनो आं बानायनाय जाबाय। थारैनो बे भिडिअ बा बे न'नि सिङाव आं हाबलांनो नाजानोसै। बेयाव फैबाय। थारैनो नैबे जन्त्र फन्त्र गेलेग्रा माखासे जा जायगा बेफोरखौ नुनानै नोंथांमोना निस्सय बेखौ मा होनो बेखौ नोंसोर मिथिखाबाय। थारैनो बे जायगायाव बेसेबां बेबायदि गेलेग्रा मुवाफोर दं थारैनो नोंथांनो आङो दिन्थिग्रोनो नाजाबाय। थारैनो फारि फारि दिन्थिलांनो बे समायना केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। जोबोद मोजां जायगा। सम सम आंबो बेयाव फैनो नाजागोन आरो देहाखौ एसे राफोद बानायनो नाजागोन आरो। थारैनो जोंनो बयनोबो बडि नांगौ। बयबो हास्थायो मोनसे गावनि देहाखौ राफोद आरो समायना खालामना लानो। बेयाव फैयोब्ला नोंथांनि गाननाय जोमनाय आरो नों स्टाइल नांगौ बायदि बानायना लानो हागोन। फेन्दा गिदिर, आदै गिदिर, बिखा गिदिर, बिखुं गुवार, आखाइ गिदिर गिदिर थारैनो बेबायदि बानायनो हागोन आरो। नैबे रानिं खारग्रा जों मिथियोना जोङो गोबाङानो जिहेतु गामियारिनि सुबुंफ्रा जाय फिल्डफ्राव खारो, गेलेग्रा जायगाफ्राव खारो। थारैनो बे टाउनफ्राव बेबायदि सुबिदा गैया। लामा सामायाव खारोबाबो एसे गिनांगौ जायो। बेनिखायनो बेफोर जायगायाव गोबां नैबे मेचिन ट्रेक मेचिन आरो ट्रेक मिल खारग्रा मेचिन होनगोन बर'आव। बे खारग्रा मिल बेफोरनि गेजेरजों बेयाव खारनाय प्रेक्टिस खालामफैनो हायो आरो। बेयाव बेबो मोनसे बेबो खारग्रायानो बेखौ आथिंजों सलायो आरो। आं थारैनो एसे सालायनायना नायनि बेबायदि आरो बेयो बेबायदि जोबोद मोजां। थारैनो बेयाव हयथ' नोंथांमोना मालाबा नैबे जायगायाव बे जायगानि सायाव नोंथांमोननो लासैनो दिन्थिगोन। सोरगिदिं भिडिअखौ आं बानायग्रोनो नाजानि। बे समायना समायना साइकेल बे साइकेलखौ एसे सालायनायना दिन्थिनि बेनो गोजोननाय मोनगोन। बे सोरनि आरो बे बिल्डिङा मा मानसिनि थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो। आं बेलखौ गानला बे साइकेल आरो रानिं बे साइकेल सालायनो हायो। जोबोद मोजां माथो बरिया। आरो हाबलांनि नै बेफोर गोबां बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। बेफोर लेग, बे बाइसेप, ट्राइसेप बिदिनो गोबां बानायग्रा मेचिन। माने भिडिअआ बारा गोलाव जागोन। बेनिखायनो आं माथ्र बेखौल'सो बानायनो नागिरदों। बे जि जिम हलनि माखासे समायना थासारि आरो नेमखान्थि आरो बे जिमा बबाव आरो बबे जायगानि थारैनो बेखौ दिन्थिनो थाखायसो आङो नोंथांमोननो नागिरदों आरो। थारैनो बे सलजार बानायो जों जायखौ नैफोरखौ समायना बानायनो आरो। थिग सोबबोथ' गोसो जायो खिन्थु सम नांगोन दै, थाबनो जालाबाया। बेफोर बिराद बिदिनो बोग्रा बेबायदि आरो बेफोरो। ओमफ्राय नैफोरखौथ' नायोबा मिथिखागोन। बेयाव एसे बारल'ना नायनो आं एसे देखायनो आंबो ओरैनोथ' माबाबा जानाय नङा, देखायनोबो नांगोन नालाय। बे आरो आं खनसेबा खननैल' बानायो, गोबाव जाबाय बानायिया। मोदोमा एसे रेस्ट लाबाय, बेखायनो बेफोरबायदि बानायग्रा जन्त्र फन्त्र आरो। बेफोर नायदो बेयाव बाननानै लेग बानायनायखौ बेयाव आरो दिनै बानायला फारि फारि नोंथांमोननो दिन्थिजोबलांनि आं। बिराद मोजां मोजां मेचिन दं। बियो लेग उन्दुनानै गाखांग्रा। आं दिनै गाखांथ'ला, जास्ट ओरैनो देखायनि आरो आं नोंथांमोननो। ओरैजाय बियो बिदि आरो बेखौ गाख्लायलाय ओरै गागोन। आं उनाव बानायगोन। दिनै देवबार, जोंना मास्टारा गैया। बेफोरो बेयाव लेग बानायो। बे जों नुयोना थारैनो नैबायदि बानायनाय नुयो नङा होमबा? बेबायदि ओरै बानायो। बे लेग फेन्दानि थाखाय गोबां मेचिन दं। जोबोद मेचिन दं। बेफोराव गोबां सलजार, बाइसेप, ट्राइसेप गोबां मोजां मोजां बुस्थु दं आरो। थारैनो बेयाव लिरनाय दङ, फारि फारि लिरनाय दं। नेम निथिफोरखौ लिरनाय दङ। नै नायदो बेसेबांबा इन्जिनफ्रा बुस्थुफ्रा। बेफोरखौ जुदि नोंथांमोनाबो थिखोनायनो बिराद लुगैगोन आरो।
एसेबांबा समायनाखा जायगायाबो दिनै बेफोर जोबोद मोजां आरो नै बेयाव सेसबो दंलै सेस एसे बानायना नायनो र' माब्रै जायो बे ओरैजाय दै बे मेचिननि नालाय बिराद मोजां आरो बेफोर मेचिननि नालाय बिराद मोजां जायो आं ओरैनो सिम्पल देखायदोंसो ओमफ्राय नैबेखौ मजादार आं दाख्लै बोदोंमोन दाबो एसे बोनानै नायनि बिथांखौ बेखौ एसे गोजौ थिखोना बे भारिद्राय थेव बे बेग बिखुं गुवार बानायनाय बेखौ बिखुंखौ गुवार बानायनाय आरो बेग होनो ओरैनो जेनक नोंथांमोननो केमेरा पार्सनखौ पुरा भिडिअखौ गोजाननिफ्राय दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बेसेबांबा समायना बे एसि रुम दै लोगोफोर बे एसि रुम बेयाव ओरैनो मोनसे खोथा जोंनि दिनैनि गासिबो लाइमोनफ्रा मिथिखागौ आं बेयाव बारा बुंलायनांगौ गोनां गैया बा फिटनेस माने देहायानो जोंनि जिउआव थांना थानायाव देरसिन सम्पति आरो देहानि थाखायनो जों गोबां देहाखौ जोथोन लाखिनो देहाखौ मोजां खालामनो थाखायनो गोबां बायदिसिना मेडिसिन मुलि बायदि बायदि जायो नाथाय जोङो मोनसे खोथाखौ गोसो होनांगोन जे जोङो देहाखौ जोथोन लाखिनाय जानाय लोंनायजोंल' जोङो स्ट्रं खालामना लाखिनो हाया बेखौ स्ट्रं राफोद खालामनो थाखायबा गेलेनाय मावनाय दांनाय खारनाय बारनाय बेफोरखौ जोङो लाथारनांगोन होमब्लासो जोङो माखासे बानाय मेंनाय बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो बेनिखायनो जोङो गोबां बेफोरबायदिनि सायाव गेलेनाय जिमल' बानायनांगौ बेखौ आं बुङाखै माने गेलेनाय खारनाय बारनाय गोबां बेफोर खामानिखौ जोङो मावनांगौ आरो माने बेफोरबायदि नोङो दानि दिनाव गोबां प्रेक्टिस दं माने ट्राइगान्डस कमफु बल जोनाय सौनाय बारनाय किक बक्सार यगा थिग बेफोरबायदि गोबां माने प्रेक्टिस खालामनाय दङ नों जाय जिखौ मोजां मोनो बेफोरनि सायाव नों जायखौ मोजां मोनो बेखौनो नों मावनो हागोन आरो माने गाज्रि मुवानिफ्राय जानगार थानोबो हागोन आरो नोंनि देहाखौबो थिग खालामनो हागोन थिग बेबायदि आरो दा आं जिरायनानै नोंथांमोनजों सावरायनो सानबाय बे जायगायानो जाहैबाय गुवाहाटीयाव एकमात्र मिथिनो गोनां मिथिजाथाव बर'नि गोजामसिन जायगा बेनो जायो आहमगाव बाथौफुरि हाइ स्कुल आरो बाथौ सेन्ट्रेल बाथौनि नांजाबनानै थानाय आरो आइएसबिटिजों नांजाबनानै थानाय मैखोम बर' गामि बे बर' गामियावनो बे नायल' जायल' बेसेबांबा मोजां जिम हल आरो बिनि सायाव बिनि दैदेनगिरि बा बिनि थागिबि बिथांमोननिफ्राय आं माखासे बाथ्रा नैबे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो मिथिहोनो नाजानि सामलायो बेखौ लोगो हमनो फैदों आरो नैबेनो जाहैबाय बिथाङानो পোনপ্ৰথমে অৰুণ ব্ৰহ্ম ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনালো লগতে আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম শ্ৰী ভূষণ নাথ এইখিনি জায়গা কি কয় এইখিনি আপোনাৰ আহোমগাঁও ফুলেশ্বৰী বৰপথ এই জিমৰ মালিক কোনে হয় ইয়াৰ জিমৰ মালিক ভাস্কৰজ্যোতি বৰদলৈ হয় এই জিমৰ মেনেজাৰ কোনে হয় মেনেজাৰ এতিয়া সদ্যহতে ময়ে আছো আৰু ক'ব গ'লে কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম ভূষণ নাথ শ্ৰী ভূষণ নাথ এনে আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ নলবাৰী ইয়াতে আছে ইয়াতে মেনেজাৰ হৈ আছে না এনে জিমটো কিমান বছৰৰ পৰা এইটো চলি আছে এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ 2 years হৈ গ'ল 2 বছৰ হৈ গ'ল এনে ইয়াত 2 বছৰৰ পৰা আপোনালোকে জিম চলাই আছে এনে ঘৰৰ মালিক কোনে বিল্ডিং ঘৰৰ মালিক কৈকি বড়ো আমি ৰাহুল দা বুলিও জানো এজন আছে ৰাহুল ন ৰাহুল বড়ো বিল্ডিংটো কেইমহলীয়া এইটো আপোনাৰ 3 মহলীয়া ন এই বিল্ডিঙৰ মালিক বড়ো ৰাহুল বড়ো বা কৈকি বড়ো
তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এনে ষ্টুডেণ্ট কিমান মান আছে? এতিয়া আমাৰ 150 মান আছে। 150 মান আছে। এনে দিনত ৰাতিপুৱা গধূলা ৰাতিপুৱা 50 আৰু গধূলি আহে মোটামুটি 80 জন মান। 80 জন মানে 50-50 আৰু 150 লেডিজ এণ্ড জেন্টছ দুটাই আছে। দুটাই আছে। তাৰপৰা এনে জইন ফিজ কিমান? আপোনাৰ জইন ফিজ 1000 টকা আৰু মান্থলি ফিজটো 1000। বহুত কমটো ন? মাষ্টৰৰ নাম কি? তেনাজন প্ৰেমচন্দ দাস। প্ৰেমচন্দ আৰু এজন আছে বিকাশ বড়ো, ইয়াৰে হয়। ক'ৰ হয়? ইয়াৰে আপোনাৰ কটকীপাৰা ন? কটকীপাৰা। এনে তেতিয়াতো ভাল মানে ইনকাম হয় ন? এইটো বেয়া নহয়, চলে চলে আৰু ন? এনে ইয়াত বহুত ল'ৰাবিলাক খেলিবলৈ আহে। এনে বডি বহুতৰ বডি হৈ গ'ল হ'বলা ন? বহুতৰে হৈছে, ভাল ডেভেলপ বডি হৈছে। ন? এনে এইটো জিম এনে আমাৰ আইৰন জিম থাকে, এইটো কি জিম বুলি কয়? চব মেচিন দেখিছো মই। এইটো আপোনাৰ মাল্টি জিম বুলি কোৱা হয়। এনেতো ইয়াৰ এনে এইটো টোটেল মেচিন বিলাক লৈ কিমান খৰচা হ'ব এনে? এতিয়া আমাৰ 30 লাখ মান গৈছে। 30 লাখ মান ন? চব মেচিন আৰু ন? মেচিন। ইয়াত টোটেলো যি বস্তু মানে বডি বনাওঁতে, ফিটনেছ বনাওঁতে প্ৰয়োজনীয় বস্তু ইয়াত চব আছে ন? বেছিভাগ আছে। গোটাই যিবিলাক আমাৰ সামগ্ৰী লাগে সকলোখিনি আছে। আৰু এই দুটা অকমান কিছুমান অলপমান শ্বৰ্ট হৈ আছে, কিন্তু আমি অলপ আনিব পৰা নাই মানে, আৰু পাছলৈ আনিম আৰু। ঠিক আছে। এনে ইয়াত মানে পাৰফেক্ট বডি বনাবৰ কাৰণে হৈ যায় আৰু? হৈ যায় ন? আমিও বনাম বুলি ভাবিছো। আপুনি কি কয়? পাৰিব ন? এনে আপুনি বিয়া চিয়া পাতিছে? নাই, বিয়া পাতা নাই? বিয়া পাতিলে পাৰিম নে নোৱাৰিম কৰিবলৈ? পাৰিব ন? এনে জিমটোতো চবে কৰিবলৈ চখ এটা হয়, কিন্তু জিম এনে মেক্সিমাম বডি কিমান মান মাহত ডেভেলপ কৰিব পাৰে? আপোনাৰ মিনিমাম 6 মান্থটো লাগি যায়। 6 মান্থটো লাগিব। ভাল একদম ডেভেলপ হ'ব লাগে। আৰু কেতিয়াবা 6 মান্থত ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব? ৰেগুলাৰ কন্টিনিউ হ'ব লাগিব, গেপ হ'ব নোৱাৰিব। এনে আপোনালোকে মাহত কেইদিন ৰেষ্ট দিয়ে? ৰেষ্ট মানে আমাৰ সানডে ছুটি থাকে, বাকি 6 দিন 6 দিন চালু থাকে। মানে মাহত 4 দিন ছুটি থাকিব। 30 দিনটো মানে 25-26 দিনটো ৰেগুলাৰ হ'ব। এনে এইখিনি জাগাত আপোনালোকে এইটোতো কি গাঁও বুলি কৈছিলে? এইখিনি আপোনাৰ ফুলেশ্বৰী আহোম গাঁও ন? এইখিনিতো বড়ো বুলি চব শুনি পাইছো মই। বেছি বড়ো মানুহ, বড়ো গাঁৱে ন? এনে এইখিনি জাগাত থাকি আপুনি নলবাৰীৰ পৰা আহি থাকি কেনেকা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত হেপী হয়। বহুত হেপী। আৰু লগতে ইয়াত ষ্টুডেন্ট যিমান আহিছে আপোনাৰ কাৰণে সন্তুষ্ট হয় নে নহয়? হয়, তেওঁলোকে একো কোনো কমপ্লেইন পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, বা একো মানে আমাৰ ওপৰত কোনো কমপ্লেইন দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। ভালে পাইছে। ময়ো আহিম বুলি ভাবিছে, আপুনি কি কব? আহিব মোৰ ডেভেলপ হ'ব ন? হ'ব ন? হৈ যাব। আশা কৰিছো আপুনি অলপ মোক শিকাব। ঠিক আছে। এইখিনি সময়ত আমি অৰুণ ব্ৰহ্ম ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আপুনি কিবা কব, যিহেতু কোনেবা হয়তো আহিব বিচাৰে, তেখেতলোকক কি মেছেজ দিব? যিবিলাকে মানে নিজৰ বডিটো ফিটনেছ ৰখাৰ কাৰণে মানে ভাবে, তেওঁলোকে ইয়াত আহিব পাৰে। আমাৰ জিমতো ভালে সকলো বস্তু আছে। আজিকালিতো মানুহ বহুত বেমাৰে, জিমটো মানে লাগে সকলোৰ কাৰণে, মানে দেহাটো ভালে ৰখাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছো, আহিব আপোনালোকে মিলি-জুলি চবে একেলগে স্বাস্থ্য বনাম ন? সুস্বাস্থ্য নে কি কয়? সেইটোৱে আছিলে আমাৰ বিশেষ এটা মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ আজি এই জিমৰ বিষয়ে যি জানিব লগা আছিল সেইটো জানিলো। তাৰ লগতে কোনেবা যদি আহিবলৈ যদি বা কণ্টেক্ট কৰিব লগা হ'লে যদি কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে নম্বৰটো থাকিব, আপুনি নম্বৰটো কৈ দিব আপোনাৰ। আপোনালোকে নম্বৰটো লিখি ল'ব পাৰে, 7709476701। এই নম্বৰত যদি কল কৰি আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব, আৰু আগতো যাতে ভাল নতুন ভিডিঅ' পায় তাৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ থাকিল। যিহেতু আমি আজি বিশেষ এটা জীৱনত মানে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, যি দেহাৰ কাৰণে যিমান পৰিশ্ৰম কৰো আমি টকা পইচা দি খাই বৈ আমি স্বাস্থ্যটো ঠিক ৰাখিব নোৱাৰি, কিন্তু তেনেধৰণৰ এটা জিমত আহি যে আপুনি সুস্বাস্থ্য, নিজৰ ফিটনেছ বা লাইফটো এনজয় কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ আহোম গাঁৱৰ যিহেতু এইটো জিমৰ নাম কি আছিলে? ৰিয়েলিটি ফিটনেছ হাউচত এডমিশ্যন কৰক, আপোনাৰ মনৰ ভাৱটো পূৰণ কৰক, সেইটো বুলি কয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো বুলি কয় আৰু নেকি জনাইছো। আৰু যিয়ে নহওক আমি ইয়াত ৰাহুল বড়ো
ৰাহুল বৰৰ বিল্ডিঙত আহি এই সুবিধাটো উপভোগ কৰক নেকি ঠিক আছে ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকক সকলোকে মোৰ অৰুণ ব্ৰহ্ম ইউটিউব চেনেলৰ হয় लास्ट मुहूर्तत प्रणाम जानायसै खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननो गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिनानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों